Аюулгүй хийм бидний ирээдүй. Green Chemistry. За дайхан компани болон Green Chemistry компани хамтын ажиллагааны талаар товчхон танилцуулъя. За манай компани Солонгосын одоо чанар сайтай бараа бүтээгдэхүүнийг Монголынхаа хэрэглэгчид нэвтрүүлэх чиглэлээр нэлээдгүй их судалгааны ажлууд хийсэн. За урд нь бол хятадын одоо бараа бүтээгдэхүүн голулсан юм лабораторийн хэрэглэгдэхүүнтэй байсан. Тийм болохоор чанартай бараанууд хаанаас нийлүүлж болох вэ гэж судалгаа хийсний үр дүнд Солонгосын энэ дайхан Scientific гэдэг компаниг бол олсон байгаа. Тэгээ 2016 оноос хойш бидний хамтын ажиллагаа өрнөд 2017 онд бол манайд дайхан компани ерөнхийлөгч бүс хариуцсан захирлууд бүгд ирж хамтын ажиллагааны эхлэл тавьж байсан. За үүнээс хойш бол жил болгон хоёр талдаа бол ажилчдаа хүмүүсээ бол байнга солилцож докторт тасралтгүй сургалтууд явуулсан байгаа. За ингээд 2017 онд бол дистрибьютийн одоо exclusive дистрибьютийн гэрээ буюу аль биесний цорын ганц дистрибьютийн гэрээ байгуулад ажилласан байна. За манай компанид бол энэ дахин компанитай хамтран ажилласны үр дүнд бол нэлээдгүй өсрөнгөө дэвшилтэнд хүрсэн. Үүнд бол одоо seller zone буюу ERP-ийн програмууд, shopping програмууд, за тэгээд ажилчдыг бол нэг үрчлэн сургах энэ чиглэлийн ажлууд бол тасралтгүй хийгдэж явж ирсэн байна. За хоёр талдаа мөн Солонгост, Монголд бол манай төлөөлөгч нар бид нэр өөрсдөө очиж бизнесийн хамтын ажиллагааг хэрхэн цааш нь одоо доктортой сайн явуулах вэ? Монголын хэрэглэгчтэй чанартай барааг яаж одоо хям дүнээр нийлүүлэх вэ гэдэг энэ стратеги бодлогын хүрээнд нэлээдгүй ажлуудыг өрнүүлэн явуулсан байдаг. За 2019 онд бол манайд бас ажлын ирж өслөнгүүдэд оролцож байсан байна. За бараа бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээллийн хувьд бол 30 гаруй мянган нэр төрлийн бараатай ийм одоо компани бааз байгаа. Манай Facebook дээр бол бас дэлгэрэнгүй мэдээллүүд гарч байгаа. За үүнээс гадна каталог, дахин компани каталог байдаг. Онлайн хэлбэрээр бол манай вебсайт болон Shop Green Chemistry segment гэсэн вебсайтаас за мөн одоо манай дэлгүүр дээр бол энэ каталог бэлнээр байж байгаа. Тийм болохоор хэрэглэгч та бүхэн хэрэгтэй бол каталогоос аваад каталогийнхаа дугаараар нь одоо биднэртэй харьцаад захиалаа явуучих бүрэн боломжтой. За хамтарсан экспо үзэсгэлэнгүүд бол тасралтгүй тогтмол оролцож байна. Солонгост үзэсгэлэнгүүдэд бид нар бас оролцож байна. За Монголд үзэсгэлэнгүүдэд бас оролцож байгаа. Green Chemistry дээр бол онлайн платформ нээсэн. Уучлаарай дууг нь хаагаарай. Хүн хурдж байна. Хамтын ажиллагааны хүрээнд бол манай дээр бэлэн бараа бүтээгдэхүүний warehouse байгуулагдсан. Нэлээд олон бараанууд бол бэлнээр хэрэглэгчдэд хүрч байна. За энэ warehouse буюу одоо агуулгын менежментийн систем бас нэвтрүүлсэн. За энэ чиглэлээр дэлгүүр дээр бол одоо нэлээдгүй их бараанууд байдаг. Тэгэхээр та бүхнийг одоо хүрэлцэн ирж сонирхорой гэж хүсэх байна. За тоног төхөөрөмжийн дэлгүүрийг бас тусад нь бид нар нээсэн байгаа. За ингээд хамтын ажиллагаа болон компани талаар би товчхон танилцууллаа. За одоо Даниэл ус зөвшөөрөгч болон ус нэрхчийн талаарх танилцуулга сургалтаа эхлүүлье. Даниэл. 생 만호 반갑습니다. 저는 대한과학에서 일하고 있는 다니엘이라고 합니다. За бүгдээрээ сайн байна уу? Дайхан Scientific-ийн одоо Европ Азийг хариуцсан захирал Дайхан Даниэл байна. 앞에서 다바차량 사장님이 설명해 주신 것처럼 저희 대한과학은 그린 케미스트리와 같이 2017년도부터 협력해서 몽골에 필요한 실험실에 필요한 장비들과 소모품들을 공급하고 있습니다. 네. За түрүүн даваа цэрэн захирлын хэлснээр хэн манай компани болон Green Chemistry компани хоорондоо 2017 оноос хойш хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулад өнөөдрийг хүртэл
Монголд хэрэгцээтэй байгаа одоо химийн тоног төхөөрөмжүүдийг хангасаар байна. 제가 오늘 여러분들과 같이 얘기하려는 것은 이제 물에 관련된 내용을 얘기하려고 합니다. За өөрөөр тань бүхэн танилцуулах чад тоног төхөөрөмжийн хувьд гэх юм бол бусдаа холбоотой тоног төхөөрөмжүүд байгаа. 인간이 살기 위해서 꼭 필요한 것이 이제 물이지요. 마찬가지로 실험실에서도 가장 중요한 게 필요하고 꼭 확인하셔야 될 것도 얼마나 깨끗한 물을 사용을 하느냐가 굉장히 중요합니다. 네. За хүн амьдрахын тулд ус зайлшгүй хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан одоо лабораторийн хувьд ч гэх юм бол зайлшгүй шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн нэг гэх юм бол одоо энэ танилцуулах чад төхөөрөмж манд байгаа. 제가 일단은 깨끗한 물을 얻기 위한 방법들에 간단히 소개를 드리고 그 장비들에 대해서도 잠깐 설명을 드리겠고요. 궁금하신 사항이 있다든지 아니면은 관련된 문의 사항이 있으시면은 프레젠테이션이 끝난 다음에 질문 주시면은 감사하겠습니다. Би болохоор цэвэр усыг хэрхэн одоо ангилдаг, хэрхэн яаж гаргаж авах талаарх тэр процесс болон үйл явцыг тайлбарлаж өгч байна. За тэгээд магадгүй сонирхсон ч юм уу асуухыг хүсэн асуулт байвал энэ PPT буюу вебинарыг дуусны дараагаар асуух асуултаа чөлөөтэй асууж болно. 인간에게 깨끗한 물이 굉장히 중요하듯이 저희가 하고 있는 실험에도 깨끗한 물은 좋은 결과를 내기 위한 필수 조건입니다. За хүмүүс биднэрт цэвэр ус зайлшгүй шаардлагатай хэрэгтэй байдгийн адил лабораторид ч гэсэндээ цэвэр усыг одоо сайн үр дүн чанартай үр дүн гаргахын тулд цэвэр ус зайлшгүй шаардлагатай байдаг. 저희가 깨끗한 물을 얻을 수 있는 방법은 여기 화면에 보이시는 것처럼 크게 4가지로 말씀을 드릴 수 있습니다. За цэвэр усыг одоо гаргаж авахын тулд энэ дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа шиг 4 янзын аргаар цэвэр усыг гаргаж авах боломжтой. 일단은 첫 번째로 distillation, 이제 증류를 이용한 방법입니다. За нэгдүгürt нь гэх юм бол одоо ус нэрх аргаар цэвэр усыг гаргаж авах боломжтой. 디스틸레이션의 경우에는 가장 오래되기도 했고 그리고 가장 많이 쓰이는 현재에도 가장 많이 쓰이는 방법입니다. За ус нэрх арга нь хэм бол одоо лабораторийн хувьд маш их хэрэглэгддэг бас уламжлалт болсон хамгийн хэрэглэгддэг түгээмэл арга байгаа. 디스틸레이션이라고 하면은 저희가 수돗물 혹은 탭 워터를 가지고 물을 끓여서 불순물들을 제거가 된 수증기를 만들게 되고 그 수증기를 냉각시켜서 증류수를 만들어내는 과정을 디스틸레이션이라고 합니다. ус нэрч нь болохоор одоо химийн бидний одоо хэрэглэдэг нэг химийн бодисуудыг одоо халаах явцаар усаа одоо хөргөх явцаар усыг нэрж гаргаж авдаг одоо тийм үйл явцыг хэлж байгаа. 그 다음 방법으로는 리버스 오스모시스라고 해서 역삼투압 방법이 있습니다. За дараагийнх нь хоёрт гаргана гэх юм бол эсрэг осмосын арга гэж байгаа. 이것은 그 물의 농도 그리고 압력을 이용해서 필터링을 통해 순수한 깨끗한 물을 얻게 되는 방법입니다. За энэ арга нь болохоор эсрэг осмосын арга нь болохоор одоо усны даралтаар өндөр даралтаар одоо даралтыг ашиглаад одоо цэвэр усыг гаргаж авдаг тийм арга байгаа. 또 다른 방법은 울트라 필트레이션이라는 방법인데요. За дараагийнх нь арга нь болохоор ultra filtration буюу одоо хэд цэвэршилттэй шүүлтүүрийн арга. 울트라 필트레이션의 경우에는 굉장히 미세한 구멍의 필터를 이용해서 불순물들을 모두 제거하고 깨끗한 물만 남게 만드는 방법입니다. За энэ хэд цэвэртэй шүүлтүүр нь болохоор маш жижиг одоо юм нөхөр одоо фильтрийг ашиглаад усыг хитийг цэвэршүүлдэг тийм арга байгаа. хамгийн сайн цэвэршүүлдэг арга гэсэн. 그리고 마지막 방법으로는 UV 옥시데이션, UV를 이용해서 산화를 시키는 방법인데요. За дараачих нь сүүлийн арга нь гэх юм бол UV буюу одоо хэд ягаан туяаны шаралтаар
шарах тийм арга байгаа. 물에 안에 들어가 있는 박테리아라든지 바이러스들을 UV 램프를 이용해서 제거하는 그런 방법이 되겠습니다. За усан дах одоо бактери болон вирусыг одоо UV буюу хэд ягаан туяагаар дамжуулаад хэд ягаан туяаны шаралтаар дамжуулаад одоо алга болгодог зайлдаг тийм арга гэсэн. 이 여러 가지 방법 중에 가장 기초적이고 가장 많이 사용되는 디스틸레이션 방법에 대해 제품에 대해 먼저 소개해 드리겠습니다. За энэ дөрвөн аргын одоо хамгийн түгээмэл болон хамгийн хэрэглэгддэг арга буюу ус нэрх аргын талаар тавханд танилцуулъя. 디스틸레이션의 경우에는 보통 통상적으로 많이 사용하는 장비는 워터 스틸이라고 하는 장비입니다. 한국말로 하면은 중류수 제조기입니다. За энэ одоо water still гэдэг нь болохоор хамгийн хэрэглэгддэг тоног төхөөрөмж байгаа лабораторийн хувьд гэх юм бол тэгээд ус нэрэгч буюу солонгосоор хэлбэл 중류수 гэсэн тийм тоног төхөөрөмж байгаа. 그래서 현재 저희 대한과학에서 공급하고 있는 워터스틸의 경우에는 여기 사진에 보이시는 것처럼 WWS 시리즈가 있고요. За энэ тэгэхээр одоо та бүхэн хангаж өгч байгаа. Одоо ус нэрэгчийн хувьд гэх юм бол энэ зурган дээр харагдаж байгаачлан одоо ус нэрэгч байгаа. Тэгээд модельийнх нэр гэх юм бол WWS series гэсэн модель нэртэй байгаа. 이 WWS 시리즈의 경우에는 증류수를 얼만큼 만들어낼 수 있는지가 굉장히 중요한 스펙입니다. 그래서 저희 지금 제품은 1시간에 4리터, 8리터, 2리터까지 제조할 수 있는 장비가 각각 준비되어 있습니다. ус нэрэгчийн гэх юм бол байнгын одоо хэрэглэгддэг тоног төхөөрөмжийн нэг бөгөөд энэ хүү багтаамж нь гэх юм бол 4, 8, 12 литр одоо цагт 4, 8, 12 литрийн усны багтаамжтай байгаа. 그리고 통상적으로 저희가 사용하는 수돗물에는 불순물들이 많이 있기 때문에 불순물들을 먼저 제거하는 과정이 필요합니다. 그 제거하는 과정은 저희 프리필터를 이용해서 제거를 하게 됩니다. За усан дотор гэх юм бол маш их бохирдол зайшгүй одоо шаардлагатай одоо гаргах ёстой ялгах ёстой салгах ёстой тийм одоо бохирдлууд байдаг учраас одоо энэ хүү water still буюу ус нэрэгчээр тэрхүү усаа цэвэршүүлэх тийм арга байгаа. 프리필터의 경우에는 두 가지 타입이 있는데요. 지금 오른쪽 사진에 보이시는 것처럼 저게 조그만 것들은 스테인리스 스틸 재질로 만든 필터가 있고요. 조금 더 큰 오른쪽에 플라스틱 재질로 되어 있는 것들이 PP 재질로 된 필터가 되겠습니다. 성능적으로 봤을 때는 PP 필터가 스테인리스 스틸 필터보다 훨씬 더 좋은 성능을 보이기 때문에 보통 고객들께서 가장 많이 사용하시는 제품이라고 설명드릴 수 있습니다. За префильтер буюу одоо урьдчилсан фильтрийг гэх юм бол одоо STS буюу одоо зэвэрдэггүй ган материалаар хийсэн фильтр байгаа. Энэ нь болохоор зурганы одоо зүүн талд нь байгаа фильтр байгаа. Тэгээд PP фильтр нь болохоор одоо stainless steel буюу зэвэрдэггүй ган шүүлтүүрээс одоо хамаагүй илүү сайн бас хамгийн их өргөн ашиглагддаг фильтр байгаа. 그리고 저희가 깨끗한 물을 얻기 위해서 워터스틸을 사용하듯이 무엇보다 또 중요한 것이 얼마나 깨끗한 물을 저희가 얻어낼 수 있느냐인데요. 워터스틸의 경우에는 0.3 마이크로옴 센티미터의 깨끗한 순도의 물을 얻어낼 수 있습니다. 자세한 워터 퓨리티의 자세한 설명은 제가 뒤에서 한 번 더 설명드리도록 하겠습니다. За маш бид нар болохоор цэвэр усыг одоо гаргаж авахын тулд бид нарт одоо water still зайшгүй шаардлагатай ус нэрэгч зайшгүй шаардлагатай байдаг. За тэгээд энэ ус нэрэгчний одоо усны цэвэршилтийн үед гэх юм бол 0.3 мега-см байгаа. Тэгээд усны цэвэршилт гэдэг нь одоо water purity гэдэг нь яг юу юм бэ гэдгийг одоо дараагийн юунаас текстнээс харах боломжтой. 그리고 똑같은 원리 워터스틸이지만 사진에서 보시는 것처럼 조금 다른 디자인의 제품도 프리미엄 제품도 저희가 준비가 되어 있습니다. За яг адилхан ус нэрэгч гэсэн нэртэй яг адилхан боловч зүгээр дизайны хувьд өөр
одоо ийм усны хэрэгчийг бас танилцуулъя. Энэ нь болохоор сонгодог усны хэрэгч гэсэн тийм нэртэй байна. 근데 사진에서 보이시는 제품은 CWS 시리즈고요. 해당 제품은 3.5 리터 per hour 그리고 7.5 리터 per hour의 증류수 생산 능력을 가지고 있습니다. Энэхүү одоо усны хэрэгчийн моделийнх нэр гэх юм бол CWS гэсэн моделийн нэртэй. Тэгээ багтаамжны хувьд гэх юм бол нөгөө өмнөх усны хэрэгчээс ялгаатай 3.5 буюу 7.5 литрийн одоо усыг нэрх боломжтой тийм багтаамжтай гэсэн. 그리고 이 제품 같은 경우에는 고급형이기 때문에 필터도 아까 말씀드린 PP 필터, 아주 고품질의 PP 필터를 사용하게 됩니다. За энэ одоо усны хэрэгчийн хувьд гэх юм бол арай тийм дээд зэрэглэлийн сайн чанарын одоо усны хэрэгч учраас одоо фильтрийн хувьд ч гэсэндээ PP фильтр буюу арай илүү одоо сайн фильтрийг хэрэглэдэг байгаа. 그리고 생산되는 증류수의 퓨리티도 마찬가지로 사실 앞에 구조가 똑같기 때문에 앞에 있는 제품과 동일한 그런 성능을 가지고 있습니다. За усны одоо нэрэгч усны одоо цэвэршилтийн хувьд гэх юм бол яг адил өмнөх одоо усны нэрэгчтэй адилхан 0.3 мегаом сантиметрийн цэвэршилттэй байдаг. 사실 증류수 제조 장치의 경우에 워낙 전통적인 방법이고 워낙 오랫동안 사용했던 방법이기 때문에 구조라든지 이런 부분들은 거의 다 동일하다고 보시면 되고요. 가장 이제 중요하게 생각하실 거는 디자인이라고 생각하시면 될 것 같습니다. 이 고급형 제품은 아까 처음에 보여드렸던 제품보다 크기가 작기 때문에 공간적 활용 능력이 좀 좋은 편입니다. 적은 공간을 차지하는 그런 장점이 있습니다. За энэ ус хэрэгчний хувьд юм бол одоо өмнөх ус хэрэгчнээс арай илүү одоо классик загварын арай илүү одоо сайн дээд загвар дээд зэрэглэлийн одоо тийм ус хэрэгч учраас яг одоо хэрэглэх одоо лаборатори тавилаа гэхэд тэр одоо орчны хувьд ч гэсэндээ арай илүү одоо бага зай эзэлдэг тийм одоо давуу талтай байгаа. 제가 사실 워터스틸 같은 경우에는 많은 분들이 어떤 구조이고 어떻게 동작되는지 다 아실 거라고 생각을 하고 있고요. 제가 여기 사진에 보이시는 것처럼 디스틸레이션을 이용해서 그러니까 증류를 이용해서 깨끗한 물을 얻게 되는 방법입니다. За ус нэрэгчийг ерөнхийдөө хүмүүс хамгийн сайн бас яаж ашиглагддаг, яаж хэрэглэдэг хамгийн сайн мэдэх хаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо яг энэ одоо дэлгэцэн дээр харагдсан шиг ус нэрэгч нь болохоор одоо химийн бодиснаас одоо хатуулаг тийм хатуу жижиг хэсэг болон одоо зэвийг нь салгах уснаас салгах тийм үйл явцаар ажилладаг тийм одоо тоног төхөөрөмж байгаа. 그렇기 때문에 이 워터스틸의 구조를 제가 설명을 드리는 것보다 실제 워터스틸을 사용하시면서 어떤 점을 관리를 하셔야 되고 어떤 제품을 어떻게 사용을 하셔야 된다라는 내용을 조금 설명을 드리도록 하겠습니다. За усны хувьд гэх юм бол одоо ус нэрэгчний бүтцэн ийм байдаг гэж тайлбарлахаас илүүтэйгээр ус нэрэгчийг одоо ашиглах үедээ яг юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг талаас нь бүхэндээс тайлбарлах гэж байна. 일단 워터스틸은 물을 끓여서 깨끗한 물을 얻어내는 거기 때문에 전기 사용량이 굉장히 높습니다. 파워 컨섬션이 많이 높은 장비입니다. За ус нэрэгч нь болохоор хамгийн эхлээд усаа ингээд буцалгаж халааж одоо цэвэр усыг гаргаж авдаг учраас одоо цахилгааны хувьд маш их цахилгаан ордог. 그렇기 때문에 이 전기 제품에 많은 전기가 사용되기 때문에 이 오른쪽 밑에 보이는 플러그 사진을 보이시는 것처럼 저 왼쪽에 있는 것들은 일반적인 제품이고요. 오른쪽에 있는 거는 전기 사용량이 많은 그런 제품에 사용하는 특수한 플러그 타입이 됩니다. За маш их одоо цахилгаан хийддэг учраас одоо энэ залгуур одоо энэ доод баруун доод буланд байгаа одоо залгуурны зургийг та бүхэн харсан шиг одоо хоёр төрлийн залгуур байна тийм ээ. Тэгэхээр зүүн талынх нь одоо залгуурны хувьд гэх юм бол энгийн одоо
цахилгаанаа үгүй гайгүй иддэг гэх юм уу. За баруун талынх нь залгуурын хувьд гэх юм бол арай илүү их одоо цахилгаан иддэг тийм одоо онцгой тийм залгуур байгаа. 그렇기 때문에 많은 양의 증류수를 생산을 하셔야 되는 분들은 큰 워터스틸을 구매를 하셔야 되고요. 그러면은 그 제품을 설치를 해야 되기 때문에 사용하시는 곳에 전기 공사를 할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 구매하시기 전에 꼭 미리 저희 그린 케미스트리랑 상담을 진행을 해주시기 바랍니다. За тэгээд одоо хэмжээгээр ус нэрх шаардлагатай тийм тохиолдолд болохоор ус нэрхчний хувьд ч гэсэндээ том ус нэрхч одоо сонгох учраас тэрнийгээ дагаад одоо залгуурын хувьд ч гэсэндээ том буюу баруун талд байгаа тэр залгуурыг сонгох шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр хамгийн эхлээд одоо ус нэрхчээ аваад ус нэрхчээ одоо тавьж байгаа газар болвол юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэхлээр тэжээлийн үүсгэр болон залгуураа бодолцож одоо анхаарч тавих хэрэгтэй гэсэн. Тийм учраас энийг тавихын өмнө болохоор одоо Green Chemistry-ээс бас манай компаниас зөвлөгөө авах боломжтой. 그리고 이제 또 말씀드릴 게 프리필터, 그러니까 잔여물들 이런 것들을 제거하기 위해 프리필터가 있는데 필터들은 수명이 결정되어 있습니다. 그래서 사용하시는 수돗물의 질에 따라서 프리필터의 수명이 결정되기 때문에 주기적으로 프리필터를 교체하시기를 권장드립니다. За урьдчилсан одоо шүүлтүрний хувьд ч гэсэндээ одоо ингээ нэг аваад удаан хэрэглэх тийм одоо шүүлтүр гэж байхгүй. Одоо яг тодорхой хугацаатай байгаа учраас хугацаатай байдаг учраас та бүхэн бас хэрэглэх үедээ та нарын одоо хэрэглэж байгаа усны чанараас шалтгаалаад өөр одоо хугацаанд ашиглах хэрэгтэй байдаг учраас яг ингээд тогтмол одоо шүүлтүүрээ сольж явах шаардлагатай. 그러니까 보통 통상적으로 한국에서는 프리필터의 교체 주기가 보통 뭐 4개월에서 6개월 정도 이제 교체를 하시고요. 사용하시는 그 물의 질에 따라서 조금씩 다르기 때문에 최소한 6개월에 한 번씩은 교체해 주시는 것을 권장드립니다. За солонгосын хувьд гэх юм бол ерөнхийдөө авсан байгууллага 4-6 сарын хугацаатайгаар фильтр шүүлтүүрээ сольж яадаг. Тэгээд та бүхний хэрэглэж байгаа ус өөр учраас өөр ялгаатай учраас усны чанараас шалтгаалаад хамгийн багадаа 6 сар болоод шүүлтүүрээ нэг удаа сольж аваарай гэж зөвлөх байна. 그리고 마지막으로 물을 이용한 전기 장치이기 때문에 사용을 하시지 않을 때는 꼭 클리닝이 필요합니다. За усыг ингээ усаар байнга ингээ ашигладаг одоо ажилдаг тийм одоо тоног төхөөрөмж учраас яг ашиглаагүй үедээ одоо байнгын цэвэрлж явах шаардлагатай, цэвэрлэгээ маш шаардлагатай. 이런 주기적인 클리닝, 이 주기적인 청소 같은 거를 이제 하시게 되면은 제품을 고장 없이 오래 쓰실 수 있습니다. За яг тогтмол цэвэрлэгээ хийгээд явах юм бол одоо яг энэ бүтээгдэхүүнийг энэ төхөөрөмжөө одоо удаан хугацаанд хэрэглэх, ашиглах боломжтой байгаа. 예, 여기까지가 이제 간단하게 저희 전통적으로 많이 사용하는 워터 스틸에 대해 설명을 드렸고 이번에는 조금 더 순수한 깨끗한 물에 대해 좀 얘기해 보도록 하겠습니다. За энэ үргэлжлэн энгийн ойлгомжтой байдлаар уламжлалт одоо арга буюу ус нэрх аргын талаар ус нэрхчийн талаар та бүхэн танилцууллаа. За одоо болохоор одоо ус зөвшөөрлөгчийн талаар тайлбарлах гэж байна. 통상적으로 물이라고 하면은 전기가 통한다라고 저희가 생각을 하고 있는데 전기를 통할 수 있는 이유는 안에 있는 이물질들, 이온 혹은 뭐 유기물, 무기물들이 섞여 있기 때문에 전기가 통할 수 있는 겁니다. 순수한 물의 경우에는 전기가 통하지 않는다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 네, 다시 설명해 주세요. 예, 통상적인 물이라고 하면은 저희가 전기가 통한다라고 생각을 하는데 네. 순수한 물, 깨끗한 물일수록 전기가 통하지 않습니다. 네. За ус гэвэл одоо ус гэд бодохоор бид яхахгүй усны дотор цахилгаан ингээд дамжиж байдаг тийм ус цахилгааны гүйдэл. За тэгэхээр одоо ус цэвэр байх тусмаа цахилгаан нь одоо цахилгаан дамжуулах чиглэл нь бага байдаг гэж ойлгож байна.
그래서 얼마나 깨끗한 물, 얼마나 순수한 물인가를 확인할 수 있는 스페시피케이션은 컨덕티비티, 전기가 얼마나 통할 수 있느냐라는 수치로 저희가 얼마나 깨끗한 물인지를 알 수 있습니다. За одоо усаа хэр зэрэг одоо цэвэр шилттэй байна вэ гэдгийг болохоор одоо conductivity буюу одоо цахилгаан хэр зэрэг дамжуулж чадах вэ гэдгийг болохоор conductivity буюу одоо усны цахилгаан дамжуулах нийтээр мэдэх боломжтой. 컨덕티비티의 경우에는 마이크로 지멘스 퍼 센티미터의 그런 단위를 사용합니다. За цахилгаан дамжуулах чадварыг болохоор одоо microsiemens сантиметр гэсэн одоо энэ тэмдэглэгээр мэдэх боломжтой. 컨덕티비티가 전기가 얼마나 통하느냐의 단위라면 레지스티비티는 비저항, 전기가 얼마나 안 통하느냐에 대한 그런 단위가 되겠습니다. 반대 단위가 되겠습니다. За conductivity болохоор одоо цахилгаан дамжуулах буюу нэгсэндээ усны цахилгаан дамжуулах хэмжих нэгж нь болж байгаа. Resistivity буюу эсэргүүцэл нь болохоор одоо усны цахилгаан эсэргүүцлийн хэмжих нэгжийг илэрхийлж байгаа. Resistivity의 단위는 메가옴 센티미터의 단위를 사용합니다. За цахилгаан одоо усны цахилгаан эсэргүүцлийн нэгж нь болохоор одоо мегаом гэсэн нэгжээр илэрхийлэгддэг. 컨덕티비티와 레지스티비티는 서로 반대의 개념이기 때문에 레지스티비티는 컨덕티비티를 그러니까 레지스티비티는 1을 컨덕티비티로 나누게 되면 나오게 됩니다. 계산할 수 있습니다. 네, 다시 설명해 주세요. 예, 여기 화면에서 보이시는 것처럼 네. 레지스티비티는 1을 컨덕티비티로 나누면 디바이드 하면은 계산할 수 있게 됩니다. За усны эсэргүүцлийг болохоор одоо нэгийг хуваах нь цахилгаан дамжуулах чадвар одоо яг дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа шиг доотлын resistivity тэнцүү нэгийг хуваах нь conductivity гэсэн мэт яг энэ одоо маягаар энэ томьёогоо бодох боломжтой гэсэн. 그래서 밑에 보이시는 것처럼 예를 들어 2메가옴 센티미터의 레지스티비티를 가지고 있는 물이 있다면 이거를 1을 나누게 되면은 0.5 마이크로 지멘스 퍼 센티미터의 컨덕티비티가 계산이 됩니다. За хамгийн доотлолд нь байгааг харах юм бол одоо 2 мегаом сантиметрийн одоо эсэргүүцэлтэй ус тэнцүү усыг одоо 2-ны 1-ээр ингээ хуваах юм бол 0.5 micro siemens гэсэн одоо conductivity буюу усны цахилгаан дамжуулах хэмжих нэгж нь гарч ирнэ гэсэн үг. 예, 그래서 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 컨덕티비티가 높으면 높을수록 낮으면 낮을수록 더 순수한 물이 되는 겁니다. conductivity는 보면 컨덕티비티가 낮을수록 더 깨끗한 물이라고 판단되어집니다. 네, 알겠습니다. За тэгэх юм бол одоо цахилгаан дамжуулах чадвар нь бага, одоо эсэргүүцэл нь илүү их байх тусмаа усны цэвэршилт нь илүү их байдаг. 반대로 레지스티비티는 컨덕티비티의 반대 개념이기 때문에 당연히 컨덕티비티가 낮아지게 되면 레지스티비티는 올라가게 됩니다. 그래서 여기 표에 보시는 것처럼 울트라 퓨어 워터의 컨덕티비티는 가장 낮고 레지스티비티는 가장 높은 그런 수치입니다. За тэгсэн дээр хаягдж байгаа шиг одоо ultra pure water буюу одоо хэд цэвэршилтэй усны үед гэх юм бол усны цахилгаан дамжуулах чадвар нь маш хамгийн бага. Тэгээд эсэргүүцлийнх нь хэмжээ нь болохоор хамгийн их байгаа. Тийм учраас одоо хэд цэвэршилтэй буюу хамгийн цэвэр ус гэж харагдаж байна. Тэгээд одоо усны цахилгаан дамжуулах болон эсэргүүцэл нь хоёр нь хоорондоо эсрэг одоо нэгж учраас эсрэг тэмдэг учраас одоо усны цахилгаан дамжуулах чадвар нь
багасвал эсэргүүцэл нь нэмэгдэж, эсэргүүцэл нь ихсжээвэл цахилгаан дамжуулах чадвар нь багасч байдаг гэсэн ийм эсрэг одоо нэгжүүд байгаа. 통상적으로 물을 순수, 그러니까 깨끗한 물에 저희 실험실에 사용하는 물은 총 3가지로 나누는데요. 여기 표에 보시는 것처럼 pure water, deionized water, 그리고 ultra pure water 이 3가지로 나누게 됩니다. За усны одоо лабораторид ашигладаг усны хувьд гэх юм бол 3 төрлийн усыг 3 төрөлд ангилдаг. За pure water буюу цэвэр ус, дараачих нь болохоор ионгижүүлсэн ус, дараачих нь хэд цэвэршилтэй ус гэсэн 3 ангилалд хувадаг. 그래서 pure water의 경우에는 통상적으로 아까 처음에 설명드린 distillation에 의해서 얻을 수 있고요. 혹은 앞으로 설명드릴 RO 필터를 통해서 만들어낼 수도 있습니다. За цэвэр усыг нэгт хүснэгцэнд байгаа pure water буюу одоо цэвэр усыг хамгийн ихэнд ярьсан ус нэрх одоо аргаар дамжуулаад цэвэр усыг олох боломжтой. RO water гэдэг нь болохоор одоо дараагийн хуудаснаас эхлээд тайлбарлах болно. 이 pure water의 경우에는 통상적으로 실험실에서 가장 많이 사용하는 물이고요. 글라스웨어를 씻거나 아니면 뭐 오토클레이브 혹은 뭐 워터베스 같이 물이 필요한 장비에 물을 공급하는 데 사용됩니다. За pure water буюу одоо цэвэр усыг болохоор одоо лаборатори хамгийн их ашиглагддаг. Ялангуяа одоо шил савыг одоо угааж цэвэрлэх юм уу? Бас өөр одоо автоклав ч юм уу? Одоо ус шаардлагатай, ус хэрэгцээтэй байдаг юм тоног төхөөрөмжөнд маш их хэрэглэгддэг байгаа. 그리고 두 번째 deionized water 같은 경우에는 RO 시스템의 그 아이온 필터를 이용해서 저희가 얻어낼 수 있고 통상적으로 그 생물 쪽이나 뭐 화학 쪽에서 버퍼를 만들거나 아니면은 세포 배양을 할 때 사용되는 물입니다. За хоёр дахь мөрөнд байгаа одоо Dynance буюу одоо ионгижүүлсэн усны болохоор RO систем болон ион фильтрээр дамжуулаад гаргаж авах боломжтой. За энэ ионгижүүлсэн усыг болохоор одоо биологийн салбарт илүү их хэрэглэгддэг. Тэгээ ялангуяа одоо эс болон одоо дээжийг өсгөхөд хэрэглэгддэг тийм ус байгаа. 마지막으로 있는 것이 이제 울트라 퓨어 워터라고 하고요. 한국말로는 초순수라고 합니다. 그대로 번역해서. 그래서 초순수 같은 경우에는 RO 시스템에서 나온 물을 가지고 아까 처음에 설명드렸던 울트라 필터레이션 시스템을 이용해서 가장 깨끗한 물을 만들어내고 이 물은 분석이나 이런 데 사용될 때 사용됩니다. За хамгийн сүүлийнх нь ultra pure water буюу одоо хэд цэвэршилттэй ус гэсэн хамгийн сүүлийн багныг харж байгаачлан энэ нь болохоор одоо RO системээс одоо гарсан усыг одоо UP систем буюу одоо ultra filtration системээр дамжуулаад одоо энэ хэд цэвэршилттэй усыг гаргаж авах боломжтой. За энэ усыг болохоор одоо ихэвчлэн одоо задлан шинжилгээ энэ дээр одоо хэрэглэгддэг тийм ус байгаа. 그래서 그 퓨어 워터 저희가 기본적으로 많이 쓰는 거를 타입 3 워터라고 하고요. 가장 깨끗한 물 그런 경우는 타입 1 워터라고 국제 규격상으로 부르고 있습니다. 네. 다시 설명해 주세요. 네. 그 국제 규격상으로 ASTM 스탠다드로 그쪽에서 이제 구분해 놓은 거를 보자면 퓨어 워터들 같은 경우에는 타입 3 워터라고 하고요. 가장 깨끗한 물들은 울트라 퓨어 워터. 이거는 타입 1 워터라고 명칭화되어 있습니다. 네. За ASTM стандартын хувьд гэх юм бол одоо усыг 3 түвшинд хувааж үзсэн байна. За тэгээ нэгдүгээр зэрэглэлийн хамгийн одоо цэвэр усыг шилнаа гэвэл нэгдүгээр зэрэглэлийн буюу одоо ultra pure water хэд цэвэршилтэй усыг одоо сонгох боломжтой. 그래서 아까 distillation, 그러니까 퓨어 워터를 얻는 방법 중에 distillation에 대해서는 설명을 드렸고 이번에는 RO, reverse osmosis에 대해 설명드리겠습니다. За одоо болохоор ус цэвэршүүлэгчийн
одоо reverse osmosis буюу одоо эсрэг осмосистэй системийн талаар тайлбарлаж өгч байна. 리버스 오스모시스를 장비 같은 경우에는 아까 말씀드렸다시피 그 RO 필터를 이용해서 필터레이션을 통해서 깨끗한 물을 만들어내는 장치입니다. За одоо энэ эсрэг осмосын хувьд гэх юм бол эсрэг осмосын фильтрийг ашиглаад цэвэр усыг гаргаж авах боломжтой. 이 RO 장비, 그러니까 RO 시스템의 장점이라고 하면은 그 디스틸레이션과 다르게 디스틸레이션은 열을 가해서 저희가 증류수를 얻어내야 되기 때문에 전기를 많이 사용해야 되죠. 하지만 RO 시스템은 필터레이션을 이용하기 때문에 전기를 많이 사용하지 않습니다. За RO систем одоо энэ эсрэг осмосын одоо системийн одоо давуу тал нь гэх юм бол ус нэрэгчтэй харьцуулбал ус нэрэгч нь болохоор одоо ус нэрдэг учраас маш их цахилгаан иддэг. RO фильтр нь болохоор одоо фильтр шүүлтүүр ашигладаг учраас цахилгааныг маш бага иддэг байгаа. 그리고 디스틸레이션의 경우에는 물을 끓여서 만들어야 되기 때문에 만들어낼 수 있는 증류수의 양이 많지 않습니다. 아까 설명드렸던 것처럼 가장 많은 양이 1시간에 한 12리터 정도밖에 제조를 할 수 없지만 이 RO 시스템은 필터레이션을 이용하기 때문에 1시간에 최대 35리터까지 많은 양의 물을 만들어낼 수 있는 장점이 있습니다. За ус нэрэгчний хувьд гэх юм бол одоо усыг буцалгаж ингэж усаа нэрж гаргадаг учраас маш их цахилгаан эдгийн хажуугаар бас 12 литрээс одоо 12 литрийн хэмжээнээс илүү ихийг нэрх бол гаргаж авах боломжгүй байгаа гэсэн. Энэ ус цэвэршүүлэгчийн хувьд гэх юм бол ус цахилгаан бага одоо эдгээс бас хамгийн их литрийн 35%-ийн усыг одоо цэвэршүүлж гаргаж авах боломжтой тийм багтаамжтай байгаа. 그래서 저희 대한과학에서 지금 저희가 공급하는 제품은 피닉스 RO 시리즈라고 있고 15리터, 25리터, 35리터까지 제조가 가능한 제품입니다. За манай Daehan Scientific-аас гаргаж байгаа ус цэвэршүүлэгчүүд гэх юм бол Phoenix RO series гэсэн нэртэй багтаамжийн хувьд гэх юм бол 15, 25, 35 литрийн хэмжээтэйгээр үйлдвэрлэж байгаа. 그리고 RO 시스템에서 만들어낼 수 있는 물은 타입 3, 퓨어 워터의 물을 만들어낼 수 있습니다. За RO системийг дамжуулаад болохоор одоо 3 дахь зэрэглэлийн буюу цэвэр усыг гаргах боломжтой байгаа. 그리고 RO 시스템은 아까 설명드린 것처럼 필터레이션을 이용해서 물을 만들어냅니다. 깨끗한 물을 만들어냅니다. 그렇기 때문에 총 3가지의 필터를 사용하는데요. 프리 필터, 그리고 카본 필터, 마지막으로 RO 필터, 총 3가지의 필터를 사용합니다. За өмнө хэлсэнчлэн RO одоо фильтрийг ашиглаад одоо цэвэр усыг гаргадагчлан за фильтрийн хувьд гэх юм бол 3 одоо ангилдаг байх нэ. За нэгднийх нь pre filter буюу урьдчилсан фильтр, тэгээ карбон фильтр, тэгээ RO фильтр гэсэн 3 янзын фильтр ашигладаг. 그리고 필터를 사용하기 때문에 마찬가지로 필터들은 주기적으로 교체를 해주셔야 됩니다. За фильтрийг бас ингээ байнга ашигладаг учраас маш тогтмол байнга солих шаардлагатай байдаг. 다음은 울트라 퓨어 워터입니다. 울트라 퓨어 워터는 현존하는 가장 깨끗한 물이라고 할 수 있고요. 아까 말씀드린 것처럼 분석 기기에 사용하는 깨끗한 물을 제조한 장치가 되겠습니다. За ультра pure water буюу одоо хамгийн хэд цэвэршилтэй усны хувьд гэх юм бол за өмнөх слайдн дээр гарсан шиг одоо аналитикийн хүрээнд ашиглах боломжтой ашигладаг ус байна. 그래서 지금 울트라 퓨어 시스템 같은 경우에는 피닉스 UP 시리즈로 있고요. 해당 제품은 1.5 리터 퍼 미니트의 생산 능력이 있습니다. зэрэгцээд байна. 네, 죄송합니다. 네. 다시 말씀드릴까요? 못 들으셨죠? 네.
그래서 저희 울트라 퓨어 워터 제조 장치는 피닉스 UP 시리즈라는 장비가 있고요. 이 장비는 1.5리터 1분에 1.5리터를 제조할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 네. Ultra Pure Water буюу одоо хэд цэвэршилтэй усны одоо тоног төхөөрөмжийн моделийн нэр нь юм бол Phoenix Up UP series гэсэн нэртэй. Тэгээд багтаамжийн хувьд гэх юм бол 1 минутанд 1.5 литрийн одоо усыг цэвэршүүлэх боломжтой тийм багтаамжтай байдаг. 그리고 해당 제품은 울트라 퓨어 제품이기 때문에 당연히 타입 1의 워터를 제조하게 됩니다. За уг бүтээгдэхүүн нь болохоор одоо Ultra Pure буюу хэд цэвэршилтэй учраас ойлгомжтойгоор нэгдүгээр зэрэглэлийн ус байх нэ. 울트라 퓨어 워터를 만들기 위해서 사실 여러 가지 필터가 내부에 들어가게 됩니다. 그 중에서 가장 대표적인 게 이제 UF 필터고요. 울트라 필터레이션 필터. 이게 가장 이제 중요하고 그 외에도 여기 사진에 보이시는 것처럼 디스펜싱 부분에 있는 캡슐 필터 그리고 내부에 추가적으로 UV 필터도 들어가게 됩니다. За хэд цэвэршилтэй усыг одоо хийхэд бол гаргаж авахын тулд одоо мэдээж фильтр буюу шүүлтүрийг ашиглах шаардлагатай. За тэгээд одоо энэ бичсэн байгаачлан 3 одоо фильтрээс хамгийн чухал зайлшгүй шаардлагатай фильтр нь юм бол UF буюу одоо ultra filtration шүүлтүр. За тэгээд дараагаар нь капсул фильтр буюу дараагаар нь UV буюу хэд яган туяаны одоо фильтр шаардлагатай байдаг. 그리고 이 제품은 울트라 퓨어 워터를 만들어내는 장비이기 때문에 그냥 수돗물 혹은 증류수를 바로 울트라 퓨어 워터로 만들 수는 없고요. RO 그레이드의 워터를 주입을 해서 울트라 퓨어 워터를 만들어내는 장치입니다. 그렇기 때문에 RO 그레이드 워터가 꼭 필요합니다. За энэ одоо хэд цэвэршилтэй усыг гаргаж авахын тулд зайлшгүй одоо RO буюу одоо raw осмосоор цэвэршүүлсэн усыг зайлшгүй ашиглах шаардлагатай байдаг. 그래서 기존에 RO 제품이 있다고 하면은 이 제품만 구매를 하셔서 울트라 퓨어 워터를 만드실 수 있게 됩니다. 네. 기존에 이제 RO를 만들어낼 수 있는 장치가 있으신 분들은 이 UP 제품만 구매를 하셔서 RO에서 나오는 물을 가지고 울트라 퓨어 워터를 만들 수 있게 됩니다. За raw osmosоор одоо raw osmoсын эсрэг осмосын одоо цэвэршүүлсэн тийм усыг гаргах боломжтой тийм одоо бүтээгдэхүүнтэй тоног төхөөрөмжтэй хүн нь одоо ultra pure water-ыг гаргах боломжтой. 그리고 이게 울트라 퓨어의 경우에 사실 워낙 깨끗하고 순수한 물이기 때문에 사용하시는 목적에 따라서 내부에 들어가는 필터들이 조금씩 다릅니다. 그래서 여기 한번 표를 참고해 주시기 바라겠습니다. 네, 실례하겠습니다. 다시 말해주세요. 울트라 퓨어 워터 같은 경우에는 필터가 여러 개가 들어가는데 사용하시는 목적에 따라서 제품을 구분을 하셔야 됩니다. За фильтрийн хувьд шүүлтүрийн хувьд гэх юм бол маш олон янзын шүүлтүр байдаг учраас одоо хэрэглэх зорилгоос хамаарат бүтээгдэхүүнийг маш зөв сонгох хэрэгтэй. 그래서 울트라 퓨어 워터의 경우에는 일단 첫 번째 스콜라 타입이 있습니다. 스콜라 타입은 보통 이제 대학교에서 많이 사용하는 타입이고요. 보편적으로 말하는 초순수 타입 1의 워터를 만들 때 사용되는 장비입니다. За хамгийн ихний өгснөгтөнд байгаа scholar буюу одоо ихэвчлэн сургууль одоо ашиглагддаг тийм фильтр байгаа. Тийм төрөл байгаа. За тэгэхээр энэ болохоор scholar төрөлд нь болохоор одоо нэгдүгээр зэрэглэлийн ус зайлшгүй одоо хэрэглэх шаардлагатай байдаг. 그리고 혹시 뭐 대학교에서 혹은 뭐 연구소에서도 마찬가지가 되겠지만 HPLC 같은 분석 장비를 사용하실 때는 UV 램프가 꼭 들어가야 됩니다. 그렇기 때문에 스콜라 UV 제품을 선택을 하셔야 됩니다. За одоо аналитик судалгаа шинжилгээ зайлшгүй хийх шаардлагатай гэж одоо үзэж байгаа хүмүүс нь ах юм бол одоо Scholar UV
гэсэн одоо багныг UV-г заавал одоо хэрэглэх шаардлагатай байдаг. 바이오 혹은 라이프 사이언스 쪽에서 사용하실 때에는 여기 보이시는 것처럼 바이오 제품, 그래서 뭐 셀컬처라든지 뭐 배양 혹은 이런 데 사용하시기 위해서는 또 바이오 제품을 선택을 하셔야 되고, 마지막으로 인테그레이트 버전은 이 모든 필터가 전부 다 들어가 있는 풀 패키지라고 보시면 되겠습니다. За одоо 바이오 буюу одоо энэ нь болохоор маш одоо чухал нарийн судалгаа шинжилгээ хийх шаардлагатай одоо эсийн тэжээлт орчин буюу одоо эсийг өсгөх тийм зорилготойгоор одоо хийх шаардлагатай гэвэл 바이오г сонгох боломжтой. За тэгээд хамгийн сүүлийнх нь integrate буюу нэгтгэсэн байдлаар одоо энэ бүх фильтрүүд орсон бүх нарийн одоо судалгаа шинжилгээ шаардлагатай гэх юм бол хамгийн сүүлийн integrate гэдэг багныг сонгоход болно. 예, 마지막으로 제가 아까 말씀드렸다시피 저희 UP 제품은 RO 그레이드의 워터가 공급이 되어야 된다고 했잖아요. 하지만 RO 제품, 워터를 구하실 수 없는 분들은 RO 장비를 구매를 하셔야 됩니다. 그렇기 때문에 RO와 UP 모두 다 만들어낼 수 있는 패키지 제품이 되겠습니다. За энэ одоо хамгийн сүүлийнх нь бүтээгдэхүүн маань танууд хөрөмж байна. За энэ болохоор UP буюу RO одоо цэвэр ус болон эсрэг уруу осмосын одоо төрөл бүгдээрээ багцлагдсан одоо нэг багц тийм танууд хөрөмж байгаа. Нэг дор 이 제품 같은 경우에는 피닉스 파워 제품이라고 하고요. RO도 생산이 가능하고 생산된 RO를 UP 울트라 퓨어 제품으로도 울트라 퓨어 워터도 이렇게 제조할 수 있는 장치가 되겠습니다. За модельийн ханар бол Phoenix Power Series буюу за эсрэг осмос болон одоо цэвэр усыг аль алингаар нь одоо зэрэг ашиглах, хоёуланг нь ашиглах боломжтой. 마찬가지로 이 제품도 울트라 퓨어 워터이기 때문에 사용하시는 목적에 따라서 제품을 선택을 하셔야 되고, 가장 최고 등급의 제품은 인테그레이트 제품이 되겠습니다. За яг энэ одоо үүнтэй адилхан бас яг одоо хэрэгжилж байгаа цэвэр ус гаргадаг учраас одоо хэрэгжилж байгаа одоо зорилгоос хамаарат одоо сонгох шаардлагатай сонголтоо хийх шаардлагатай байгаа. За тэгээд мөн адил бүх одоо судалгаа шинжилгээнд хэрэгтэй бас бүх одоо фильтрүүд хэрэгтэй гэж байгаа тохиолдолд гэх юм бол интегрейт буюу хамгийн сүүлийн өгснөнд байгаа тэр хэсгийг сонгоход болно. 예, 이렇게 해서 지금 저희가 깨끗한 물을 얻어내는 방법들, 디스틸레이션부터 해서 필터레이션, 그리고 초순수, 울트라 퓨어 워터까지 제가 간략하게 말씀을 드렸고요. 뭐 추가적으로 궁금하신 사항들 있으시면은 질문해 주시기 바라겠습니다. Яг одоо энэ мэтэл нэр ус нэрхчээс эхлүүлээд одоо filtration одоо цэвэр ус тэд цэвэршилтэй ус гаргах хүртэл одоо цэвэр усыг гаргах талаар бас энгийн бас хэлбэр бас тодорхой ойлголттой боллоо. За тэгээ энэ хүртэл одоо асуулт байвал та бүхэн байна. За бас нэрхч болон одоо зөвшөөрөгч төхөөрөмжийн талаар хэлгэнгүй сайхан ярьж өглөө. За Даниэлда баярлалаа. За одоо асуулт хариултанд орцгоё. За асуултанд оръё. За доор чатн дээр ирсэн асуултнуудаас эхлээд явж бай. За энэ асуултын утгатай юм шиг байна. Усны үзүүлэлт шаардлагатай юу харуулах ихтэй хатуулаг юм уу? Хатуулаг ихтэй холоорын агуулмж өндөр усанд ашиглавал яах вэ гэсэн утгатай юм шиг байна. Тэгэхээр нэгдүгээр асуулт нь бол ингэж томьёолох хэрэгтэй байна. За одоо ашиглах
Усны нөгөө нэг химийн үзүүлэлтүүд нь шүү дээ тийм ээ. Сайн байна уу? За өөрөө тайлбарлчих уу? Тэгээ. Сайн байна уу? Би зүтгэврийн типологийн лаборатори инженер хэд юм аа. За Тэгээд манайх болохоор зүтгэврийн элчит иргэний хөргөлтийн усыг бэлтгэдэг. Тэгээ энэ дээр болохоор говь тал руугаа манай усууд холоорын агуулмж, усны хатуулаг, ерөн шүлтлэг бүх юм ихтэй байдаг. Замун үдийн ус, чойрын ус, сайн шандын ус гэдэг. Тэгээ энэний холоорын үзүүлэлт, хатуулагын үзүүлэлт дээрээ харж агаад ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжөө сонгох боломж байгаа юу? Хоногийн зарцуулалт нь 6,000 литр байгаа манай зарцуулалт. Тэгээ энэ дээр ерөн фильтрүүд одоо манай дээр хэрэгжилж байгаа фильтр болохоор юу гэдэг вэхээр уруу осмосын аргаар хэрэгжилж байгаа мембран шүлтүр байгаа. Уруу осмосын аргаар ион солилцлын аргаар эхлээ шүлтүрээр оруулж байгаа, дараа нь уруу осмосын аргаараа хэрэгжилж байгаа тоног төхөөрөмж тавигдсан байна. Энийг бид дахиад одоо юу гэдэг жил олоо шүлтүр бид нар мембран шүлтүр солиод байна л да. Үзүүлэлт усны үзүүлэлт маань өндөр түвшинд очихороо солиод байна. Энийг дахиад сайжруулмаар байгаа байхгүй юу? Тэрэн дээр боломж байгаа болоо ямар тоног төхөөрөмж шаардлагатай вэ гэж асуух гэдэг. Гол нь холоор болон кальци, магний агуулмж өндөртэй байгаа усанд ашиглаж болох уу гэсэн асуулт гэж ойлголоо. Өшөө цааш нь одоо танах дээр 6,000 литр хоногт юм байна шүү дээ, тийм? Хоногийн дундаж зарцуулалт нь 6,000 литр. 6,000 литрийг шүүхэд ямар багш тоног хөрөм санал бай гэж. Ямар хүчин чадалтай? Хүчин чадалтай. Хоногийн 6,000 чинь цаг тугачаар адилхан. Баглаа гэж байна тийм. 6,000 литр 6 тонн. Хоногийн 6,000 литр ус зөвшөөрөл гэсэн. 네, 이 부장님. 네. 네. 지금 문의하신 분은 강도가 많은 모래는 사용하실 수 있는 장치 네네. 추천하면 어떤 제품이 있으십니까? 그런 문의가 있습니다. 강도가 강하시다는 게 어떤 강도를? 샘물. 하신 거? 센 물이요? 네. 예, 맞습니다. 일단은 그 소프트너라고 사실 필터가 따로 있어요. 워터 소프트너라는 필터가 따로 있거든요. 센 물의 경우에는 RO라든지 아니면은 사실 RO 장비에는 탭 워터를 다이렉트로 연결을 하게 되면 필터레이션에 문제가 생기기 때문에 아마 뭐 그 멤브레인이나 이런 거 말씀을 하신 것 같은데 멤브레인 필터에 문제가 생겨요. 그렇기 때문에 센 물은 중간에 저희가 필터가 따로 있습니다. 워터 소프트너라고 하는 필터가 따로 있거든요. 그래서 그 필터를 끼시고 그 소프트너를 통해서 물을 어느 정도 정제한 다음에 RO 시스템으로 들어가야 됩니다. 다시 설명해 주실 수 있나요? 그 샘물에 water. 네. 그러니까 아마 탭 워터를 바로 RO 시스템으로 바로 연결을 하고 싶어 하시는 것 같은데 센 물은 바로 연결을 할 수가 없거든요. 그렇기 때문에 워터 소프트너라고 하는 필터가 있어요. 저희 쪽에서 따로 있는 필터 장치가 있습니다. 예. 그러니까 그 센 물을 조금 약하게 해주는 거예요. 한국말로 하면 연수기라는 개념이고요. 영어로 하면 워터 소프트너예요. 네. 그래서 워터 소프트너 필터가 따로 있어서 그런 고객분들한테는 저희가 워터 소프트너를 같이 설치하도록 해서 제공드리고 있습니다. 그건 같이 그렇게 설치해서 사용하면은 RO 시스템을 탭워터에 연결하실 수 있습니다.
За одоо яг хатуулын ихтэй усна гэх юм бол water softener буюу одоо усыг нэгснээр зөөлрүүлж өгдөг тийм одоо фильтртэй тоног төхөөрөмж тусдаа байгаа юм байна. Одоо солонгос ирэх юм бол тийм учраас та бүхэн яг юу зөвлөх вэ гэхээр хатуулын ихтэй ус хэрэглэж байгаа бол одоо шууд RO системтэй шууд ингээ холбоход маш хурдан эвдэрх гээд байдаг тохиолдолтой учраас одоо усыг тэр одоо хатуулын ихтэй усыг зөөлрүүлж өгдөг тэр water softener гэдэг тэр төхөөрөмжийг хамтд нь одоо суулгаж өгч болно гэсэн тийм одоо юм зөвлөгөө өгч байна. Тэр 6,000 литр. Нэг цаг 6,000 Шиш хоног. нэг хоногт 6,000 литр ус цэвэршүүл юм уу? Тийм. Тэрэнд ямар тохиолдол санал. За 그리고 한 일에 하루에 6,000 리터 물을 깨끗하게 네. 그런 장치가 추천해주면 어떤 장치인가요? 6,000리터요? 6,000리터면은 보통 실험실에서 사용하시는 스케일은 아니신 것 같고 아마 산업 현장에서 사용하시는 것 같아요. 왜냐면은 제가 여기 저희 제품에 대한 스펙을 보시면 아시겠지만 대부분 1시간에 통상적으로 뭐 많이 돼도 한 20리터, 30리터 정도 되거든요. 그리고 제품별로 필터레이션에 대한 제한이 있습니다. 그 재성능을 내기 위해선 제한이 있어서 저희 랩에서 사용하는 스케일이 아니라 산업에서 사용하시는 스케일이라서 지금 현재 저희는 실험실 기반으로 하고 있기 때문에 그 정도의 대용량의 그런 수처리 하는 거는 저희 쪽에서도 조금 확인을 좀 해봐야 될 것 같아요. 통상적으로 실험실에서 사용하시는 물의 양은 뭐 한 2,000리터 뭐 이 정도만 돼도 굉장히 많은 양이거든요. 네, 6,000리터라고 하시니까 사실 기존에 이거 사용하시는 그런 워터 스틸로는 전혀 안 될 것 같고 필터레이션을 사용을 하셔야 되는데 많은 수의 뭐 워터 퓨리피케이션 시스템을 설치를 하시던지 아니면은 산업용으로 저희가 가능한 워터 퓨리피케이션 시스템을 저희가 확인해서 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 이해하셨나요? 네, 이해했습니다. 예. За одоо яг цагт үгүй нэг хоногт 6,000 литрийн одоо ус цэвэршүүлэх тийм тоног төхөөрөмж гэх юм бол яг манай зүгээс шууд одоо ингээд санал болгох тийм төхөөрөмж одоо хараахан байхгүй гэхдээ одоо бид нэр судалж үзэх шаардлагатай болно гэж байна. Яагаад тэгэхээр лабораторийн хувьд гэх юм бол яг одоо ийм 6,000 литрийн одоо ийм их хэмжээний усыг одоо цэвэршүүлэх тийм тоног төхөөрөмж нь лабораторийн хувьд хэрэглэх биш юм шиг байна. Тэгэхээр одоо манай зүгээс санал болгож байгаа юм гэх юм бол одоо цагт 20-30 литр тиймийг одоо 20-30 литр одоо усыг цэвэршүүлэх тийм чадaltaй тоног төхөөрөмжүүд байгаа. Бидний хувьд болохоор манай компани хувьд гэх юм бол лабораторийн тоног төхөөрөмж санал болгодог. Тийм учраас 6,000 литр гэхээр бас айгүй их байна гэдэг чинь. За тэгэхээр төмөр зам үйлдвэрлэлд ашиглагдж байгаа усны хэмжээ хэдүүлээ ярьсан баг тийм ээ. Тэгэхээр лабораторийн хэрэглээ бол бага байдаг учраас энэ тавдлыг мэдээлэлээ. Мөрөгтийн хувьд бол сая хамгийн дээдлийн хэмжээгээр хэлж байгаа шиг байна. Танайхыг би тоодж үзсэн 250 литр цаг гарч байгаа шиг байна. Тэгэхээр өндөр байна. За баярлалаа. За дараагийн асуулт. Ус шүүгч төхөөрөмжийг шугамд холбох уу? Ус хийх банктай юу гэсэн байна? За дараа нь насаагийн асуултыг авнаа. Ажилтаа тусдаа явах хэрэгтэй гэсэн. Эсвэл шүүгтүрэнд нөөцлөн гэсэн үг нөөцлөрийн. Нөхцөл За, өдрийн мэнд төргий сонсож байна уу? Сонсож байгаа асуултыг чинь би энэ ч орчуулагчтай дамжуулаад байна одоо. Баярлалаа. Би яг энэ нөгөө одоо энэ слайдаар нэг ухраач босох уу? Болно шүү дээ. Тэндээс юм заавал асуусан. Эхний асуултыг эхлээд асуучих уу?
Тэгээ ер нь бол энэтэй холбоотой л асуулт гэсэн. нийлүүлээд асуучих гэж байна. Аа. За тэгээ. Даниэл За. нэг уцаач. 이 부장님 네. PPT를 좀 앞으로 좀 Сүгч. 네, 앞으로 좀 옮겨주세요. Тэгээ энэ слайднаас юм асуух гэсэн. Надад бол ер нь энэ ультра пүр гэсэн юм нэгдүгээр зэргийн цэвэршилттэй ус хэрэгтэй байгаа. Тэгээ энэ дээр юу н 1.5 литр минут юм байна те, минутанд 1.5 литр. За. Тэгээд энэнийг нөгөө шугамдаа шууд толбчих юм уу? Эсвэл энэ дотроо нөгөө усаа хийх бак байгаа юу? Тэр бак нь хэр хэмжээтэй вэ? Энийг авахд тэр бакыг тусад нь авах хэрэгтэй юу? Тиймэрхүү асуултууд тодруулна. Бас тэгээ бэлэн байгаа юу? Авахд одоо хэр хугацаа хамгийн урдандаа шаардлагатай болоо гэсэн иймэрхүү асуултууд асуув. За хоёр дахь асуулт нь бол манайхан хариулах байхаа. Ааха. Дэлгүүрийнхэн ингээ холбогдно. 네, 이 부장님. 네. 네, 이 water purification 경우에는 선을 연결하고 쓰는 거예요? 아니면 이 water purification 안에 그 물을 넣는 통이 있으십니까? 통이 있으면 그 통은 capacity는 얼마인지 그런. 네. 요거는 그 내부에 뭐 워터 탱크가 있는 건 아닙니다. 그렇기 때문에 일단은 다이렉트로 워터를 연결시키게 되면은 이제 워터를 사용하게 되면은 바로 필터레이션을 해서 바로 나오는 거예요. 그래서 이 제품은 따로 뭐 내부에 통이 있어서 통 안에서 물을 보관하거나 이런 제품은 아닙니다. 그래서 선으로 연결하고 쓰는 거예요? 그러니까 선으로 연결하신다는 게 전기를 말씀하시는 건가요? 아니면은 그 수도관을 말씀하시는 건가요? 수도관 말씀하시는 거죠? 수도관이죠. 네. 네, 그렇죠. 네, 맞습니다. 네. 네. 그 피딩 워터라고 해요. 보통 이제 그거를 이제 피딩 워터라고 하거든요. 네. 물 공급하는 물선을 연결을 해서 이쪽에서 필터레이션을 하는 겁니다. 네, 알겠습니다. 네. энэ дотор л нэг тусдаа ус идэг тийм юу гэдүүлээ сав байхгүй юм байна. Тэгэхээр яг шугамд холбож ажилладаг. Зөв үлгэн байна. зөв. 왜냐면은 한 가지 뭐 말씀을 제가 또 드릴 게 사실 이렇게 실험실에서 사용하는 장비들이 그 공간도 굉장히 중요합니다. 그렇기 때문에 뭐 내부에 통을 놓고 뭐 저희가 할 수도 있지만 공간적인 것 때문에 그렇게 사용하지 않고 있고요. 또 이제 어찌 됐건 물을 어느 통에다가 보관을 하게 되면 그 물에 대한 오염의 가능성이 있잖아요. 저희가 물론 깨끗한 물로 변환을 시켜놓지만 보관 과정에서 또 어떻게 변형이 될 줄 모르기 때문에 가장 깨끗하게 사용할 수 있는 방법은 그거를 이제 직수라고 하거든요. 그래서 직수 방식으로 해서 진행하는 것이 가장 깨끗하게 사용할 수 있는 방법입니다. 네, 알겠습니다. За, саяны асуултан дээр нэмж нэг хариулт гэх юм бол одоо лабораторийн хувьд бидний одоо хэрэглэж байгаа тоног төхөөрөмжийн хэмжээ нь бас одоо маш чухал байдаг ч тийм лабораторид хэрэглэж байгаа тоног төхөөрөмжүүд. Тийм учраас одоо дотор нь одоо бид нэр бас юм сав таны хэлснээр одоо сав хийх боломжтой. Тэгээд тэр сав дотроо мэдээж усаа ингээ хийгээ хадгалах одоо боломжтой яг боловч гэхдээ нөгөө бид нэр ус цэвэршүүлж байгаа тоног төхөөрөмж хэрэглэж байгаагийн хувьд гэх юм бол усаа ингээд тэр сав одоо дотор нь сав хийгээд тэр дотроо усаа ингээ хадгалах юм бол ус ингээд яг хэрхэн өөрчлөгдөхийг бид нар мэдэхгүй. Тийм учраас усанд ингээд одоо бохирдол үүсэх одоо тийм одоо сул талтай учраас бид нэр дотор нь ингээд тийм сав хийгээгүй гэдэг тийм тайлбар өгч байна. Зөв. Би ингэж асуудаг байхгүй нөгөө одоо жишээлбэл түрүүн нэг хүн ярьлаа шүү дээ. Говийн ус өндөр одоо цахилгаан дамжуулалттай буюу одоо давслаг ихтэйгээд би бас энэ говьоос холбогдож байгаа байхгүй. Тэгээд говийн ус манай жишээлбэл conductivity нь болохоор 3000 орчимтой ийм устай шууд энийг одоо шугамд нь холбож болох уу. Тэгээд хэрвээ холболоо гэхэд нөгөө усны чанар маань яг энэ integrate гэсэн шаардлагыг хангаж чадах болов. Хэр хурдан одоо шүүлтүүдээ солих шаардлага гарах болоо гэсэн иймэрхүү асуултуудыг асууж өгөөч.
миний санал болохоор ийм байгаа байхгүй. Манайх одоо үйлдвэрийн бас нөгөө уруу осмосын 2 шатны төхөөрөмжтэй. Тэгээ тэрнээсээ гарсан усаа одоо өөр баг савнд ч юм уу энэндээ хийгээд тэр усаа шүүгээд хамгийн одоо ультра пур ус гаргаж авах юм хүсэлтэй байгаа хгүй лабораторид ашиглах. Тэгэхээр энэ дээр нэг асуугаад өгч мэдээ. Уруу системээс гаргаж авсан усаа хаана хийнгэсэн бэ гэж. Тэрийг одоо нөгөө зөөврийн байдлаар баллонд хийгээд ч юм уу те нөгөө усхийг сав байгаа юу гэдэг байгаа нь болохоор энүүгээрээ шүүхийн тулд одоо би нөгөө савнаасаа шууд энэлүүгээ дамжуулаад нөгөө хамгийн цэвэр усаа гаргаж авах гээд хүсэлтэй байгаа байхгүй. Тэгээ шууд одоо нөгөө давслаг өндөртэй усаа шугамд энийг холбдог гэж штэ. Тэгээ шууд шугамдаа одоо нөгөө хатуулаг өндөртэй 3000 одоо микросименс гэсэн өндөр цахилгаан дамжуулалттай устай энийг холбочих юм бол маш хурдан одоо ашигчдаас гараад байх юм эрсдэлтэй шүү. Тэгээ сэлбэг хэрэгсэл нь хэр илбэг байдаг болоо гэсэн ашиглалтай холбоотой асуулт асууж байна. 네, 이 부장님, 또 전에 문의하신 것과 같이 그 소금이 많고 그 샘물을 네. 샘물이 있는 곳에서 이 water purification을 부장님이 전에 말씀드린 것 같이 그 바로 feeding water 소독과 연결해서 사용한다고 했죠. 예. 네, 그래서 그 소금이 많고 그 순물에 바로 연결하면 그 얼마 정도 쓸 수 있으신가 사용할 수 있으신가? 방금 못 들었어요. 얼마나 하고 뭐라고 하셨죠? 아, 네. 얼마 동안 사용할 수 있으신가요? 그 사용 방법, 사용 기간에 대해 물어보고 있어요. 네. 일단은 제가 아까 설명드린 것처럼 탭 워터에서 지금 바로 공급하는 걸 말씀하시는 거죠. 통상적으로 이제 이런 것들을 사용하실 때 탭 워터를 바로 이제 이용해서 사용하시는 경우들이 있어요. 네. 그런 경우에는 그 탭 워터 자체가 물이 센 물이라든지 이런 염이 너무 많은 그런 물들은 적합하지가 않습니다. 왜냐면 그 물 자체가 너무 세고 염이 너무 이물질이 너무 많기 때문에 필터레이션이 금방 이제 손상이 돼요. 그래서 이제 오래 사용하시고 또 저희가 원하는 그 수질을 얻기 위해서는 그 아까 말씀드린 그 소프트너, 워터 소프트너를 연결을 시키셔야 되거든요. 무조건 그렇게 되시면. 그래서 기본적으로 워터 소프트너 필터를 끼셔야 되고 그거를 통해서 1차 정제를 하신 다음에 워터 퓨리피케이션 시스템이랑 연결을 하셔야 됩니다. 그리고 당연히 이 워터 퓨리피케이션 연결하기 전에 프리 필터가 있어요. 지금 여기는 지금 그러니까 퓨어 워터이기 때문에 그런데 예를 들면 제가 여기 일단 1차적으로 RO 워터를 먼저 만들어야 되거든요. RO 워터 같은 경우는 여기 보이시는 것처럼 프리 필터가 또 있습니다. 네. 그래서 이렇게 해서 몇 과정을 거쳐서 정수가 돼야 되고요. 이것들은 필터기 때문에 사실 다들 기한들이 있습니다. 그래서 물이 너무 세고 염이 너무 많다 그러면은 그 필터의 주기가 더 짧아질 거예요. 그리고 현재 저희 제품에는 현재 그 필터의 수명을 확인할 수 있는 알람 게이지들이 있거든요. 그래서 저희가 원하는 그런 스펙이 이게 퓨리티가 안 나오게 되면은 여기에 이제 표시가 됩니다. 필터 교체하라는. 그래서 그거에 맞춰서 교체하시면 되는데 제 경험상으로 그러니까 사실 저는 한국 기준으로 말씀을 드리자면은 보통 좀 물의 질이 좀 안 좋다 이러신 경우에는 뭐 3개월에 바꾸시는 경우도 많으세요. 네. 예, 3개월 혹은 뭐 오랫동안 하시는 분들은 6개월도 하시고. 그래서 사용하시는 물의 질에 따라서 다르기 때문에 뭐 정확하게 저희가 말씀을 드릴 수는 없지만 제 경험상으로는 한 3개월 정도면은 괜찮지 않을까 생각이 들고요. 그렇기 때문에 각 필터들을 이제 확인을 하시고 교체를 해주시면 됩니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네.
За ерөнхийдөө болохоор яг одоо тийм одоо хугацаанд одоо яг ийм хугацаанд те ингээд ашиглаж ингээд болно гэсэн тийм одоо тодорхой хугацааг бол би мэдээж хэлж мэдэхгүй гэж байна. Тэгээд яг өмнө бас хэлсэнчлэнтэй адилхан одоо давслаг ихтэй тэгээд бас хатуулаг ихтэй усанд бол мэдээж шууд ингээд холбох юм бол маш хурдан хугацаанд эвдэрнэ гэж хэлж байна. Тэгээд яг тийм одоо давслаг ихтэй ус одоо хатуулаг ихтэй усыг усанд ингээ ашиглаж байгаа болвол яг түрүүний хэлсэнчлэн water softener буюу одоо нөгөө ус зөөлрүүлэгч тийм одоо шүүлтүүрийг зайлшгүй тавих шаардлагатай. Зайлшгүй. Тэгээд тэрний дараа бас мэдээж одоо ус цэвэршүүлэгчээ мэдээж шууд холбох ёстой боловч ус цэвэршүүлэгч холбохын өмнө бас нөгөө pre-filter буюу одоо урьдчилсан шүүлтүр гэж байгаа шүү дээ. Тэрийг бас зайлшгүй тавьж ээж тэгээд ус цэвэршүүлэгчээ тавина. Одоо ийм одоо 3 үе шаттайгаар зайлшгүй тавьж ээж одоо хэрэглэх боломжтой гэж байна. Тийм учраас одоо фильтрээ яг сайн тусад нь маш сайн судалж байгаа. Тэгээд зөв сонголтоо хийх хэрэгтэй л гэдэг тийм зөвлөгөө гэж байна. За тэгэхээр ингэж байгаа шүү дээ хөө. Ер нь бол шүүлтүр одоо энэ шүүлтүр болон ус нэргчийг ашиглахын өмнө бол шугам хоолоогоор явж байгаа бусад эрдэс бодис бохирдлыг бол энгийн одоо 3 давхар шүүлтүрч гэдэг юм. Одоо бид нар ундны усанд ашиглаж байгаа 3 давхар шүүлтүртэй адилхан юм шүүлтүрүүдийг тавьж өгч бохирдлыг нь эхлээд цэвэрлсэний дараа бол жишээ нь манай ус нэргчүүдийг тавихыг зөвлөж байгаа. Ус нэргч аппаратны урд талд нь тэр шүүлтүр байсныг та бүхэн харсан байх. Тэрийгэ дамжиж нөгөө механик холц ба хатуулгын хэмжээнүүд нь одоо буурж орно гэсэн юм агуулмжтай. За бус шүүгчний хувьд бол мөн адилхан өмнө нь одоо шүүж оруулж ээж дараагийнхаа type 3-аас type 1 рүүгээ шилжихийн тулд type 1 дээр бол жишээ нь type 3 гэдгээр юм уу 2-оор одоо орсон усыг ашиглавал илүү үр дүнтэй байх. Тийм талтай байгаа. Тэрнээс бол шууд шугамын одоо явж байгаа 3 дугаар зэргийн биш усыг аваад тэгээд ультраа ус гаргаж авна гэх юм бол эхний фильтрүүд бол маш амархан бохирдох. Тэрийг байн солих юм шаардлага бол гардаг юм байлээ. За манай орлуулалтын албаны дарга халиуна. Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн сургалтанд сууж байгаа та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За би одоо яг дэлгүүр дээрээ саяны сургалтын дээр танилцуулагдсан баачнуудын мэдээллийг тэгээд таад бас боддоор нь харуулах гээд байж байна. За энэ чи манай дээр болохоор ус нэргчнүүд болохоор 2 төрлийнх байгаа. Түрүүний хичээл дээр бас сонсон байх нэг нь болохоор PP pre-filterтэй гэдэг ийм 4 литрийн багтаамжтай ийм байгаа. Нөгөөх нь болохоор мөн адил 4 литрийн багтаамжтай. Гэхдээ фильтр нь болохоор stainless steel гэдэг. Тийм баа. Тэргээр ялгаатай 4 литрийн 2 ус нэргч бол бэлэн байгаа. Үүнээс гадна stainless steel фильтртэй 12 литрих бас манай дээр бэлэн байгаа. Тэгээ эдгээрийн үнэ нь болохоор 1.3 саяас 2.5 сая хооронд зарагдаж байгаа. За ус цэвэршүүлэгч багцных нь хувьд болохоор манай дээр юу байгаа? Түрүүний 4 төрлийн гэдэг хичээл дээр таад үзсэн шүү дээ. 4 төрлийн тайптай байдаг гэд. Тэрний хамгийн ихнийх нь төрөл нь манай дээр бэлэн байгаа. Цагт 15 литрийг цэвэршүүлэх хүчин чадалтай. За энэчнээс харагдаж байгаа юм. Хайр цэнаасаа задлагдаагүй яг манай дээр нэр одоо байж байгаа. Энэ дотроо бүх дагалдах хэрэгсэлтэйгээ байж байгаа гэсэн үг юм бол та бүхэн манайх руу мэйл явуулаад манай дэлгүүрийн утсаар холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгний санал авч болно. Тэгээ фильтрнийх нь тэр харагдах байл нь бол ийм фильтртэй байгаа. Type 1 үү? Арах усных нь хамгийн тий 4 төрлийн typeтай байсан. Тэрнийх нь хамгийн ихнийх нь эхнийх гэдэг зүйлээ 3 дугаар type гэсэн үг үү? S type-ных. S type нь. S type. Тий S type-ных гэж байгаа. 3 3 дугаар зэргийн цэвэршилттэй гэсэн үг юм тий. Эхлээд 3-аас ярьсан байна. За дараа хүмүүсийн дараа асууя дөө. За тэгё. Энэ танилцуулган дээрээс шууд харж болох. Тий. За тийм байна. Баярлалаа.
За одоо ингээд өнөөдрийнхөө арга хэмжээнд одоо илтгэл тавьж оролцсон манай Даниэлда маш их баярлж байгаагаа илэрхийлье. Тэгээд Даниэл бас өөрийн зүгээс хэлэх манай хэрэглэснээс зориулсан хэлэх үг байгаа бол түүнийг сонсё. 네, 네, 이 부장님, 네. 네, 네, 지금은 이제 끝났고요. 네네. 그리고 너무 귀한 시간을 너무 내주시고 너무 필요한 첨부들을 알려주셔서 너무 감사드리는 말씀을 드립니다. 네, 그리고 우리 몽골에 계신 지금 참가자들에게 너무 한 말씀 부탁드립니다. 일단 바쁘신 시간임에도 불구하고 이렇게 시간 내주셔서 감사합니다. 그리고 뭐 저희 대한과학은 사실 실험실, 연구실 그런 장비 및 소모품들을 공급하는 회사입니다. 저희 그린 케미스트리와 저희는 항상 여러분들이 하시는 실험이랑 하시고 계신 일에 더 좋은 결과를 낳도록 저희가 항상 노력하겠습니다. 그래서 언제든지 궁금하신 사항이 있다든지 아니면은 뭐 오늘 질문 못 해주시는 것들도 궁금하신 사항이 있으시면 언제든지 그린 케미스트리로 연락을 주시면 저희가 관련된 내용 다 성심성의껏 준비해서 답변 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. Загвар ч гэсэнтэй маш бас үнцэнтэй цаг зав зарцуулаад оролцсон та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд дахин scientific-ийн хувьд гэх юм бол лабораторийн тоног төхөөрөмж болон түүний дагалдах хэрэгслүүдийг нь одоо үйлдвэрлэдэг тийм компани байгаа. Тэгээд Green Chemistry болон дахин scientific одоо хамтарч одоо цаашдаа та бүхэнд хэрэгцээтэй байгаа бүх одоо лабораторийн тоног төхөөрөмж болон бусад хэрэгцээтэй байгаа тэр бүх бараа бүтээгдэхүүнүүдийг бас чин сэтгэлээсээ бас та бүхэнд хангаж бас тусалж одоо ажиллахыг хичээх болно. Баярлалаа. За, маш их баярлалаа. Ингээд өнгөрсөн оны 12 дугаар сараас хойш өнөөдрийг хүртэл нийтдээ 12 удаагийн ийм том төхөөрөмж хэрэглэгдэхүүний талаар таны мэдхүйн мэдээлэл олгосон сургалтууд өнөөдөр ингээд өгдөж дуусч байна. За, ингээд та бүхнийг энэхүү манай компанийг сонгон үйлчлүүлж, манай компаниас зохион байгуулж байгаа арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцож байгаад маш их баяртай байна. Ингээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Дараагийн сургалтууд бол дасралтахгүй явагдах болно. Оны өмнө болон оны дараа бас сонин сюрпризууд ихтэй байхаар манайхан төлөвлөсөн байна. Тэгээд та бүхний дараагийн үйл ажиллагаанд амжилттай оролцохыг хүсэн өрөөё. Баярлалаа. Аюулгүй хийм бидний ирээдүй. Green Chemistry